What's that style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mahitabo na dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkumbalo dili gayud makabanlas sa mga lama sa handumanan na dili mahimong makalimtan. What's that style? Gidalit sa CMDS drama. What's that style? Ako si Linda. Ginaingon na ug unsa pa ang ginadili, mao pa ang lami. Maugmao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi na dili na ako mahimong mahikalimtan. Hoy Linda, unsa man nakatinuod Linda ang ingon sa atong mga silingan nga nag-uyab-uyab ka na kuno? Grabe pug ka na, unsa namang ka Linda oy? Di ba nag-ingon ako sa imo daan Linda nga ayaw sa pag-uyab-uyab kay kinahanglan pa nimo mag eskwela og human kay aron makatrabaho ka unya mapaayo ang atong balay. Mapadak-an ang atong balay kay perti man anang gamaya. Suswa ka mauwaw anang atong balay oh. Na perti man anang gamaya mura ra man nagbalay sa iro. Muna unsa naman in taon ka Linda? Oy mura naman kag dili na maminaw sa imong ginikanan. Ay si Papa oy. Kibaw na biya ka pa na, daga na biya ko pa. So, natural ra na mag-uyab-uyab ko pa, oy. Sige Linda, sige. Kay gahi man kay kag ulo, apurado ka man kay mo uyab-uyab. Sige, tugtanti ka mag-uyab-uyab, pero kuan ha, kutob ra gyud sa uyab-uyab ha. Dili ko gusto na mo kuyog-kuyog ka ana sa imong uyab. Pwede mo magkita, pero siya ang muduol nga di sa atong balay, siya ang muduaw. Pero dili ko gusto na mo kuyog-kuyog ka sa iya kay babay ka buhat. Ayaw pag kuana, trabaho usa ang atupagon nimo. Ayaw pag una-unahan ng inigat. Kay kinahanglan pa nato ni mag padak-an ni atong balay kay sa una pa ni gamay kay dako. Gamay kay sa tanan. Ayaw pag inigat. Dili ti katugtan mag kuyog-kuyog ka sa imong uyab. Sige pa. Dili lagi pa oy. Kay kanang uyab-uyab raman na pa dili man na kasi ingon pa na kuan mag asawa dayon uyab-uyab ba pa kanang kuan lang ila-ila lang ba pa unya kami anak pa kina magtiwas manggid mig eskwela pa uy kanang ay kabala ka pa padak-an lagi na namong balay pa pag makaayo na mig trabaho. Sige ako na timan-an imong sulti ha basig kadugayan ha malipat ka ha ay gid pailad anang mga lalaki kay naaba na bisag unsang mga saad ni muda mapakyas ra na tungod anang mga kuan daghan kaig ganang mga lalaki na kuan para ilad na sila dili na madaog saad-saad kung mailad ka wa na saad na mahimo ayaw gid usa Linda ayaw gid usa kini ang akong timan ini ang akong sulti nimo ayaw gid usa pagkaon anang iraid kay ayaw gid usa pagkaon anang iraid kay mao gid nang makakuan gid pakyas gid sa imong mga pangandoy gid. Ngano mang dili man ko nimo pakaunon og iraid pa na dugay ra man ko nakakaon og iraid. Ay dili na maong iraida ang buot pasabot nako Linda. Ang buot pasabot nakong iraid kanang makahilo. Kanang inigkaon nimo na kanang gahi na iraid kanang inigkaon nimo makahilo mubutod ang imong tiyan ana. Aw, lain day ang imong pasabot pa, kasabot na ko ana. Pa, sus, naunsa ba ka pa? Uy, naabot naman ka ana, dili kun intaon ko mo ingon ana pa. Uy, sus, bastos lamang ka pa. Dili ko ana pa. Uy, ang ako ka nang uyab-uyab, ila-ila ramang gud na. Pa, harang magkaila-ila ba? Sige, timan ilang tong sulti na ako sa imo ha, kay mapakyas ka ganib. Ha, ambot lang. Tiwas gid ang imong pangandoy na dili na nimo ma human ang imong dili nimo matuman imong pangandoy. Human gid ka sa kuha. Uy, Linda, niya ka man lagi diri Linda.
Uy, Chan! Niya man pud lagi ka, Chan. Nagunsa man day ka diri, Chan. Aw, niya lagi ko diri, Linda. Oy, kay naaman ko'y tuyo, naaman ko'y gipalit. Sus, karon pa lang gid ta nagkita og otro Linda, no? Kumusta naman ka, Linda? Aw, okay ra kayo, Chan. Oy, maulang gyapon. Pobre lang gyapon. Sus, sa nag-anam og kadugay, no? Nagsamot gid ka nagkagwapa karon, Linda. Sus, dili oy, maulang lagi gyapon oy. Sus, gimingaw na gid ko sa imo Linda kay sukad atong nagbakasyon ta, karon ra gid ti ka nakita pag-usab. Nya, Linda, pwede ti ka makauban unya, mag-date ta ba? Mag-dinner ta unya. Mo sugot ka na makauban ti ka pag-date unya. Ay, pasensya gid kayo, Chan, kay istrikto kayo akong papa, sukad lang ato na kay baw siya nga na ako'y uyab. Dili na kaay ko niya pala aglaagon, dili ko niya tugta na mag-uban-uban sa uyab. Uy, kaya nga naman, Linda, na kuan raman ta, mag-dinner raman ta, mag-istoryahay raman ta ngadto, mag-ila-ila ba? Mag-kumustahay, ug unsa atong plano sa kinabuhi. Mga ura man na, nganong bawalan man na sa imo, ha? Kuan manggud Chan, dili lagi kuno siya mosugot na mag-uban-uban ko sa akong uyab kay basi kuno og makakaon ko og iraid na makahilo. Naunsa? Gibangas ka. Dili man iraid atong kaunon ngadto. Mo order ta ngadto sa mga kuan, mga didto sa ilang aling maming, may didto kay mga init pa kay didto ilang mga hotdog, mga fresh kayo ilang hotdog didto. Sige na, Linda, kay kadali raman pud ni good pagka nato ditong pangaon muuli man dayon ta sa inyo, ha. Kadali raman ni mag dinner lang bawa may kuan ana oy, may lain ana oy. Oh, sige Chan, kay mao man kay imong gusto, pero dili lang taniis langas sa lain, ha, kay kuyog ko sa imo, ha, kay dili man pugog ko maka kuan sa imo balibad kay guwapo man pug kaayo ka. Uy, dugay ra man ko sa imo hapud na bihag bisan unsa gid imong gusto kay murag kanang kuan kaayo ka cute nimo. Sige mo uban ko pero kita rang duha ang makahibaw ani, ha. O sige Linda, ngadto na ta. Chan, lami aday sa mga hotdog diri, no? Tama gyud day ka Chan, may gid kay diri magkaunan Chan kay lami kayo sila og hotdog. Aw mao nang giingon ako sa imo Linda, so si Aling Maming pamuluto na mao na akong paborito. Diri gid ko permi magkaunan kay may kay si Aling Maming muluto. O sige paniguro na drag kaon kay manguli na taron. Uy Chan, naunsa man ron Chan? Nganong napalong man ang suga? Hala ka, Linda, pag kuanan Linda, pag wat-wat lang usa kadali, ha, kay nag-burn out siguro kay napaong man ang suga. Hala ka, Chan. Mahadlok ra ba ko ngit-ngit, Chan? Aw, sus, ayaw lang pagkahadlok, oy, kay ni amang ko. Bantayan rati ka, o sige, kaon lang dra paniguro kay aron pag sigurado niya mobalik naman ang ilaw ron. Nya, unsaon man ako pagkauna ni Chan na ngit-ngit naman kaayo. Aw, kuana lang na gudira, hiram-hirama lang. Pwede man na nimo hiram-hiramon dira kay para pag kuan unya mahurot na mahuman ka nagkaon ron. Hiram-hirama na lang gudira. Sige oy. Matay na unsa naman uuni. Oy, run out pagid. Lisod baya kaay ning ako pag ngit-ngit. Gahi baya ning akong iraid pag ngit-ngit. Halaka na unsa naman uuni. Oy, hinggahi naman uning ako kuan na. Unsaon na lang ni ron kay nanggahi na ako Uy, Chan, unsa man ni Chan akong nahikapan, Chan? Kuan man ni siya. Kadako man ani, Chan. Aw, kuan na siya, Linda. Hotdog na siya, bagong haon. Dagko ang akong kuan gipa-order, nagkuha ko ngadtong dagko kay pulos man to gagmay ganina. Aw, mao ba? Unya nganong mura man lagi nig-init man lagi ni. Aw, init gid na Linda kay bag umanggod ng haon.
Aw mao ba? Adto na himbalik na ang kuryente. Uy, Chan! Ingon mo, Chan! Hotdog niya akong gikaon! Nganong hilaw man lagi ni na hotdog! Aw, hilaw da ni na hotdog, Linda. Aw, sige, kauna na lang na, Linda. Oy, kay lami man pud na. Aw, lami day ni Chan. Sige, Chan, kaunon ko na lang ni. Lami man day ni. Ah! 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 Hoy, naunsa man ka, Linda? Chan! Humangin ko ani sa akong papa, Chan! Hiningon ba ito nga akong papa na dili kuno niya pakaunon hiraid! Pero hingkaon man noon ko gatdog nga hilaw na murag parehas naman na! Humanbunog ko ani, Chan! Saan man nato ani, Chan! Saan man nato ani, Chan! Ay, wa na gid tay mahimo ana, Linda. Ang atong mahimo ana, ipasabot na lang gid nato sa imong amahan ang tinuod gid kay wa na gid tay mahimo ana. Dili naman pud nato na mabalik gid ang kuan, alang-alang man pug ibalik nato na, di naman na mabalik na ang atong nabuhat, dili naman na nato mabalik. Unsa? Mapdos ka, Linda? Ang kuriroy ni mo, Linda. Nganong wa man mo tumana ang tambag nako ni mo, Linda? Sorry kayo pa. Wa man ako gituyo pa. Unsay wa gituyo, Linda? Nganong ingkaon man pug kag hilaw na hotdog, Linda, ug wa nimo gituyo? Kay lami manggod pa. Gibangas ka, butang Kini ang timan, Linda. Ingna nga do ang kanang lalaki ni mo, Linda. Pangarian na nga Linda. Ingna og dili gani siya mo pakita karon, dili na lang gid siya mo pakita. O, sige pa, ako nga tuon pa. O, unsa man lalaki? Unsa man mo makasulti karon? Ikaw na ta magtinuto kay dire? Oh, sorry kaayo pa. Ayaw ko tawag kag papa kay dili ko nimo amahan. Oh, sorry kaayo, tiyo. Grabe ka lang iha ka. Wa ka kay bawo na daghan pag pangandoy ang akong anak. Unya naguba lang tungod nimo. Unya sao naman narong pangandoy sa akong anak? Ha? Oh, sorry gig kaayo pa, aw tiyo di ay. Kay wa man gud na namo gituyo. Or say wa gituyo? Mabuhat ba na ninyo wa gituyo? Tinuyuan na ninyo. Surti kuno ko nganong wa ninyo gituyo? Kuan man gud tiyo, nag duwa ra man gud mi ato nya unsaon man kay natinuod man. Gibangas ka. Butang Kay bawo ka laki. Kanang akong anak gusto pa na nako na ipaayo na makatrabaho na siya ayo kay haron ipaayo ang among balay. Kay wa ka kakitaan ang among balay gamay kayo. Ginsaad na siya nga padak-an ang among balay. Unya unsa naman iyang mahimo ana ron na kahimtangan niya ana ron. Aw ayaw lang kabalaka tiyo kay og makatrabaho kog tarong tabangan ta mo para mapadako na ang inyong balay. Aw siguraduhan lang kay kung dili gani na mo ipaayo gani aw. Ha, ang imo haging ilong akong padak-an. Maigo na ani oh. Dako gina.
ko tungod kay nakakaon ko og hotdog nga hilaw. Perting sukuha sa akong papa. May langgani kay nadala sa maayo na istorya. Og mao to mga higala ang kaagi ni Linda dinhi sa atong tulumanon. What's that style? Nakakaon og hilaw na hotdog style. Kini nang atong sugilanon gisuwat ni Wako Kabalo og ubos sa direksyon ni Wako Kabalo gihapon. Recording editor Wako Kabalo. Soundman Wako Kabalo. Gidalit sa inyo sa CMDS Recording Drama. Oy, Linda. Unsa man nakatinood, Linda, ang ingon sa atong mga silingan nga naa ka na kunoy uyab. Naunsa ka naman in taon, Linda, oy? Di ba nag-ingon ko sa imo daan, Linda, nga dili ka sa mag-uyab-uyab kay kinahanglan pa nimo magtrabaho kay haron mapadak-an na ang atong balay. Kay kibaw ka man ana sa atong balay sus na unsa man ang atong balay na pete man anang gamaya. Mura ra man noon nagbalay sa itoy. Itoy na pod ganina iro.